رب ارض عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء.
السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأضحاد معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء
وتحن تسأل ربها الرضوان. الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واره في الآذان. الله عليه. وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغد به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عادا وكن يقظانا. صلى الله عليه. وأعبر إلى أسرار ربي لم يزال ينقلني بين الخيال مصانا. صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. صلى الله عليه. فأنا خيال من خيال قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا. صلى الله عليه. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على نور الذي عرج السماء ينفع زمان ينفع زمان صلى عليه وسلم. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. سليم بالوصال تكرما فسر السرور إلى فؤادي وخيما. صلوا على
المغنم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم في جنة المشقاني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق كان في الحاشا وتكتما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم الله الجلال أعطاك الكمال الله الجلال أعطاك الكمال يا شمس الكمال يا نور العينين حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين يا رسول الله يا من حبه يشفي سقام يا رسول الله يا من حبكم يشفي السقام أنت والله شفيع للورى يوم الزحام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله
يضام كل مدح لطه أبدا ليس يضام قد حباه الله جاد فسماء على المقام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من معت تقصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر واسم محمد كيما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من وارد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى المرهانا صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه وقد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف علم برفعه إلى اسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة
لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله بالدون ما عليه في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا الله عليه وقبيل فجر أبرد شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي عما كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية وحيما الكفر تزعزع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفة
ادفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أنت في الحشر ملاذ مرحبا لك كل الخلق تفزع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وينادون ترامى مرحبا قادها من هول أفظع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا مرحبا وتنادى شفع تشفع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب
رب أغيثنا بحيانها ليهمع واختم العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع يا رسول الله أحمد طهرا وآله والصحابة ما سنشاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami cintai Abuya Al-Habib Syukri bin Ali Syahab, serta yang kami hormati pula segenap asatidz yang turut hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak menghilangkan rasa hormat dan takzim kami kepada antum sekalian, serta ofisial majelis mini soccer beserta jajarannya, serta para hadirin jamaah masjid sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak menghilangkan rasa hormat dan takzim kami kepada antum sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di perkumpulan yang mulia ini, dan tidak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama kata sambutan, dan yang kedua ceramah dan doa. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan ofisial Majelis Mini Soccer kepada Saudara Endik. Waktu dan tempat
Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima qulik wal khatimi lima sabak nasril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqa qadri miqdari lazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa narju syafa'atan ya Rasulullah fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia-Nya sampai pada saat hari ini kita diberikan nikmat umur yang panjang serta kesehatan, dan juga kita dikumpulkan di sini insyaallah dalam waktu yang baik, dalam acara yang baik, insyaallah dalam penuh keberkahan, insyaallah Allah kabulkan segala hajat kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, para sahabat hingga akhir zaman. Yang paling utama yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kami yang terhormat Abu Ya Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Hasan bin Zahab, dan kepada yang terhormat Al-Habib Ahmad Hadi bin Zahab, juga yang terhormat pada Habib Abdurrahman bin Taufik bin Zahab, yang terhormat Malim Akbar, yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Taibna Ashagi, dan yang kami muliakan sahabat majlis semua yang rahimani rahimakumullah, insyaallah diberikan Allah taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini Al-Bakir mewakili panitia Majelis Indonesia Soccer, alhamdulillah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum-antum sekalian atas acara pada hari ini. Insyaallah hari ini acara milad Majelis Mini Soccer yang kedua tahun. Alhamdulillah kita bertemu lagi di lapangan ini. Kemarin di lapangan sinilah, cuma sebelahnya tetangga lapangan berdebu. Alhamdulillah ini lapangan berumput insyaallah. Jadi alhamdulillah, juga alhamdulillah seperti biasa awalnya Majelis Mini Soccer ini di lapangan Elit Jakabaring sebelumnya, alhamdulillah. Kemudian dengan berjalannya waktu, kemudian Majelis Mini Soccer pindah ke Taman Kenten lapangan Quattro di rumahnya Habib Ami Taufik Gorden. Alhamdulillah berjalan, alhamdulillah pun lancar, dan mudah-mudahan peminatnya banyak insyaallah. Seperti apa kata Abu Ya, di sini kita niatkan al-harakah barakah. Mudah-mudahan kegiatan itu membawa keberkahan bagi kita insyaallah. Dan juga alhamdulillah di sini kita Majelis Mini Soccer ini majlisnya per 2 minggu sekali, setiap Ahad pagi dengan jadwal tertentu, mungkin minggu kedua dan minggu keempat. Juga alhamdulillah banyak asatidz dan ustaz pengajar lainnya yang sudah mengajar di Majelis Mini Soccer ini, dan insyaallah kedepannya akan ada wacana Majelis Mini Soccer ini akan kita buka kitab, cuma ustaznya tetap bergantian. Kita buka, kita buka kitabnya insyaallah, kita rujukan sama Abu Ya insyaallah akan seperti itu. Dan juga alhamdulillah kami mengajak untuk pemuda dan juga dewasa senior yang hobi main bola. Jadi kita menyalurkan hobi kita main bola, kita ajak ke majelis, biar yang tak tahu majelis biar tahu majelis, yang tak paham ilmu biar tahu ilmu, yang sudah paham ilmu biar ngamal ke ilmu, insyaallah berkah insyaallah. Jadi tujuan kita ialah harakah barakah, dengan tujuan badan kita sehat, biar kita takwa kepada Allah, ibadat kepada Allah, banyak kesunnah insyaallah, memperbanyak tali silaturahmi insyaallah, banyak kawan, banyak dulur, banyak kedekatan insyaallah, banyak keberkahan di situ. Jadi alhamdulillah, jadi yang namanya kita berkawan di bola, akhina bola, kita bawa menjadi akhina fillah. Jadi insyaallah keberkahan, saling mengajak kebaikan, saling banyak mengajak kebaikan insyaallah, banyak kawan, banyak dulur, juga banyak menambah kerabat alhamdulillah.
Juga di sini insyaallah seperti biasanya kage setelah ini kita akan dengarkan bersama-sama nasihat dari guru kita Abu Yafiq Masyukri Sahab. Mungkin banyak kekurangan. Terima kasih untuk sahabat majelis, sahabat kawan-kawan majelis yang sudah partisipasi, baik itu support doanya, materialnya dan juga yang lain-lainnya. Kami ucapkan mewakil ofisial terima kasih, jazakallah khairan jazak katsira. Dan juga Al-Fakir banyak kesalahan dalam kepengurusan, minta maaf pada Allah, mohon ampun. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Saudara Endik selaku perwakilan ofisial Majelis Mini Soccer. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Abuya Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral asatidzah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat demi nikmat demi nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan berkat nikmat Allah lah kita bisa menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan taat itu pun adalah nikmat yang terbesar. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, mungkin tidak berpanjang-panjang mengingat antum sudah mungkin tembus 80 ustaz menunjuk ceramah ya. Apalagi sekarang kamu sudah nyimak lapangan dari tadi. Tambah lagi kena panas matahari ya. Tidak usah panjang-panjangnya insya Allah. Cuma Ustaz mengingatkan banyak hal yang baik alhamdulillah kita capai lewat majelis yang nampaknya ini sederhana tapi insya Allah mulia di sisi Allah. Ini tempat, ini lapangan, mungkin tidak pernah dengar maulid, tidak pernah dengar qasidah. Hari ini hari bersyukur. Seandainya ini lapangan bisa berbicara, mungkin dia akan mengucapkan terima kasih kepada kita. Ya, gedung ini, tempat ini, mungkin yang ada nampak di sini orang buka aurat setiap hari. Orang mungkin juga lalai bahkan mungkin bermaksiat. Tapi alhamdulillah berkat perkumpulan kita hari ini nama Rasulullah disebutkan di tempat ini. Nama Allah disebut di tempat ini. Nah, kalau tempat ini disebut karena kita menyebut nama Allah dan Rasul, dia bangga. Bagaimana dengan kita punya jasad yang menyebut nama Allah dan Rasul. Terangi jasad kita, berkahi jasad kita dengan taat ya ikhwan rahimakumullah. Jangan dikotori dengan maksiat. Alhamdulillah, alhamdulillah perkumpulan ini kami mewakili segenap asatis yang hadir ataupun yang tidak hadir. Semua asatis yang pernah datang berkumpul sama kalian senang gembira luar biasa. Hampir semua bahkan ada yang menawarkan diri untuk duduk bareng sama kamu. Terlepas mereka pengen main bola ataupun tidak. Karena memang ini momen yang luar biasa, silaturahim yang sangat nampak. Jujur ya Ustaz sendiri mungkin melihat ada beberapa wajah yang mungkin sangat asing buat saya. Mungkin dia aktif di majelis yang lain atau boleh juga mungkin tidak aktif di majelis. Mudah-mudahan berkat perkumpulan ini kita bisa hadir di majelis insya-Allah taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Mari lewat perkumpulan ini yang dasarnya adalah rahah, yaitu kesenangan menyampaikan
kita punya hobi barangkali yang juga tujuan kita untuk menghilangkan rasa penat, capek, pikiran, badan kita mungkin dalam kita mencari rezeki atau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga tujuan kita untuk sehat. Yang jelas di sini ada silaturahmi yang luar biasa. Ya, dan dengan ini kita terus menyambung silaturahmi kita dalam bukan hanya kumpul saat majelis, tapi dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam tolong menolong dalam segala bentuk kebaikan. Dan ini juga ada grupnya. Ya, seperti yang antum lakukan dalam momen hari ini, kita pun insyaallah walaupun tidak besar tapi kita mencoba untuk berbagi. Ya, berbagi dari uang yang antum kumpulkan, ada tersisa alhamdulillah, kita coba untuk berbagi mencari berkah amal jariah yang insyaallah nanti kita ada penyampaian ya sedikit donasi ya, kepada beberapa majelis atau pondok pesantren yang memang dekat aktif bersama kita dan memang sedang membutuhkan bantuan. Nah, yang seperti ini belum kita galakkan, perlu kita perbanyak insyaallah taala. Ikhwani rahimakumullah, mengingatkan untuk diri kami sendiri, kita semua, tentang hadis Rasulullah SAW tentang syukur nikmat. Ada dua nikmat kata Rasulullah SAW yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nabi nyebut manusia artinya semua, bukan hanya mukmin muslim. Tapi kerugian muslim akan lebih dahsyat dibandingkan orang kafir. Orang kafir sudah kafir dia, dan kafir ini sudah lalai dia. Dengan kafir ini dia sudah bakal tidak akan mendapatkan satu keuntungan. Tapi kita yang muslim, walaupun Nabi tidak mengatakan itu kerugian orang muslim, tapi muslim akan lebih lagi, karena seorang muslim itu punya nilai 1 detik, 1 menit, 1 hembusan nafas itu harus kita jadikan kalau bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia kata Rasulullah. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Ini yang banyak dilalaikan oleh kita ikhwani. Maaf termasuk kami yang katanya Ustaz sering nyampaikan hadis ini. Kami jujur mengakui masih banyak waktu kami yang terbuang. Walaupun insyaallah ana dan antum semua kita tidak membuangnya untuk maksiat, tapi membuangnya untuk sesuatu yang melalaikan pun akan menjadi suatu penyesalan yang besar buat kita nanti di yaumil qiyamah. Maka di sini mari manfaatkan waktu kita ikhwan dengan menjadikan setiap saat, setiap gerak-gerik kita bernilai pahala di sisi Allah. Dengan jalan apa? Mungkin sudah sangat tahu kita jalannya, itu dengan memasang niat-niat solehah. Seperti yang antum lakukan sekarang, main bola. Ya, main bola semua orang muslim, orang kafir, orang fasik, orang soleh main bola. Tapi kita jadikan niat kita di sini untuk silaturahim, untuk menghilangkan penat pikiran dan hati kita mungkin gundah gulana dengan main bola, ketemu kawan kita bisa gembira. Dan untuk niat sehat walafiat. Tapi tidak cukup cuma niat. Amal mubah itu harus disertai dengan syariat. Ya. Kalau ente sekarang niatnya bagus, biar bisa qiyamul lail, biar bisa khidmah, biar bisa macam-macam, tapi buka aurat, ya tentu tidak jadi niat itu. Ya, tapi alhamdulillah kita pun sesuaikan dengan syariat. Kita lakukan dengan cara yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita kembangkan terus insyaallah taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah, nikmat sehat itu ghali, mahal luar biasa. Ya, sangat mahal. Kapan kita tahu itu nikmat mahal? Ketika ente datang ke dokter. Ente sakit datang ke dokter, dijingotnya senggol-senggol dikit 70.000 tuh. Belum ninjau obat, suruh minum obat kakek, suruh makin ngomong pula dokter, kalau obat habis balik sini lagi kau. Duit habis seminggu 250.000. Mau tak mau? Di situ kita baru tahu. Terlepas dari situ bukan cuma duit keluar, duit masuk pun dah kate. Ya, model rekan-rekan kita di sini banyak gojek. Kalau sakit mendap di rumah, duit mentu masuk idah. Nah di situ ghali, tapi lebih ghali dari situ ikhwan ketika kita tahu nilai pahala di sisi Allah. Dengan sehat antum bisa sholat, bisa ke majelis, bisa melakukan bermacam ketaatan. Begitu kita sakit, lepas. Jujur, ketika kita sakit ikhwan kadang-kadang berzikir kita tidak mampu. Illa kecuali orang yang memang sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan segala gawe baik kita yang mubah ini, nyari duit, nyari rezeki, termasuk olahraga ini, sesuaikan dengan syariat Rasulullah, lalu kita pasang niat dengan niat yang solehah, fa insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi al-harakah barakah. Gerakan yang seperti ini mendatangkan keberkahan, dan makanya antum bisa dapatkan kebaikan dari majelis seperti ini insyaallah taala. Kemudian seperti yang kami sampaikan semalam dalam majelis di Maulid di tempat Ustaz Muhammad Thayyib di Tangga Buntung, ya, daerah apa namanya? Kedukaan, ya. Sekarang kita saksikan musibah di mana-mana ya kawan. Ya, musibah di mana-mana mengerikan. Tapi fadlullah alhamdulillah kita Palembang masih dijaga Allah, dilindungi Allah. Paling hujan deras angin kencang itu yang kita dapatkan. Tapi di luar kita lihat begitu besar musibah. Dan juga bukan hanya Palestina.
yang mendapatkan musibah yang sangat memilukan ikhwan, tapi saudara kita di Sudan. Itu juga menyedihkan karena Sudan itu muslim mayoritas. Bahkan terkenal mereka identik dengan sahabat, nama mereka tidak lepas. Nama orang-orang Sudan itu kebanyakan nisbahnya kepada sahabat Nabi. Dan mereka punya kehidupan Islam yang cukup kental sebetulnya, tapi sekarang dapat fitnah yang luar biasa. Ya, muslim terbunuh di tangan muslim. Banyak lagi tempat-tempat lain yang masih terus dizalimi. Namun di sana terzalimi oleh orang-orang kafir, tapi di sini kita banyak saudara kita terzalimi dengan diri kita sendiri, dengan kita bermaksiat kepada Allah. Hati-hati ikhwani, maksiat itu yang akan memancing datangnya laknat Allah. Termasuklah kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Kufur nikmat itu sudah dianggap maksiat besar. Kufur nikmat ini boleh jadi ikhwan tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kita hanya gunakan untuk senang-senang, untuk lalai. Tapi kalau sudah kufur nikmat yang benar-benar, kalau kita gunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan, jelas. Allah mengatakan la in syakartum la azidan. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, ku tambah, kata Allah. Nikmat apapun, termasuk nikmat sehat, nikmat waktu kosong yang kita miliki. Banyak waktu kosong kita buang. Ya, Ustaz sering ngomong sama kamu, bukan nyindir lagi sudah. Ya, nyendege mungkin sudah. Habis majelis, majelis. Habis majelis, majelis. Majelis sejam tak nyampe dia bagi semisal. Majelisnya Masya Allah sampai jam 10. Bubar majelis habis sisa setengah 10, balik ke rumah jam 11. Ini sayang ikhwan, kalau sampai kapan kita mau berubah? Boleh, tidak salah. Hatta kami sendiri kadang-kadang habis majelis ngerasa lapar, nyari tempat makan sambil ngobrol. Ya carilah obrolan yang baik. Ya jangan dikotori dengan hal-hal yang salah. Itu sudah dipilih Allah, dimuliakan, masuk ke majelis, ketemu habaib, ketemu ustaz, atau keluar dari situ kita kotori lagi. Ya dengan hal-hal yang melalaikan, apalagi kalau dengan maksiat kepada Allah. Hati-hati. Allah mengatakan la in syakartum la azidan. Kalau kamu bersyukur dengan nikmatku akan ku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur dengan nikmatku. Makna kufur ulama macam-macam mengatakan. Ada yang kufur makna digunakan tidak untuk taat, lalai, untuk senang-senang, punya duit dibikin senang-senang, ya punya kendaraan mewah digantung senang-senang. Ada yang mengatakan itu termasuk kufur nikmat. Tapi yang jelas kufur nikmat hakikat sebenarnya adalah ketika kita menggunakan nikmat itu tidak untuk taat, bahkan digunakan untuk maksiat. Digunakan untuk maksiat, itu jelas-jelas kufur nikmat. Ketika orang kufur nikmat, termasuk melalaikan sehatnya, melalaikan duitnya, melalaikan waktu luangnya untuk hal-hal yang sia-sia, mengatakan bukan akan kukurangi nikmatku, bukan akan kucabut, tapi langsung diancam dengan inna azabi, sungguh azabku sangat pedih, kata Allah. Hati-hati ikhwan, azab kita mungkin tidak nampak dengan azab turun bala seperti yang terjadi banyak di luar sana. Azab itu boleh jadi ketidakharmonisan rumah tangga kita, ya, kesempitan rezeki kita, bermacam-macam problem, bermacam-macam masalah, rasa takut muncul pada diri kita. Nah ini mengerikan. Jadi mari pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah dan saling ingat. Saling ingat untuk kita mensyukuri nikmat Allah, dan insyaallah dengan kita rajin dan terus menyibukkan diri kita dengan taat, insyaallah kita akan selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambahkan Allah nikmat insyaallah taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini terus diberikan Allah keberkahan. Allah berikan tambahan kepada kita segala kebaikan dunia dan akhirat, dan insyaallah sehatnya kita untuk taat, waktu kosong kita gunakan untuk taat, semuanya kita gunakan untuk taat, dan insyaallah bukan hanya kita mendapatkan keberkahan ini sampai anak turunan kita, bahkan untuk orang tua kita yang telah wafat, yang masih hidup, mereka pun mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita lakukan ini insyaallah. Allah zidna lakum tahabu fillah mutajalisin ja'alna lakum alladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana mutahabina fillah mutajalisina fillah mutabadzilina fillah mutasawwirina fillah insyaallah taala. Ya, seperti tadi dikatakan bukan ikhwah bola tapi ikhwah fillah insyaallah taala. Lewat wasilah olahraga, wasilah perkumpulan kita menjadi saudara yang benar-benar bersaudara. Terakhir Habib sekali lagi minta mudah-mudahan ke depan kemanfaat keberadaan majelis ini lebih banyak dirasakan oleh masyarakat insyaallah, ya, terutama di kalangan majelis pesantren dan ikhwan-ikhwan kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita bergerak juga, yang punya kelebihan rezeki kumpulkan. Ya ini kan ngumpulkan duitnya masyaallah, tujuan dari awal nabung untuk memang untuk main bola. Ya nanti kita nabung juga ke depan, kita isikan sebagian untuk main bola, sebagian untuk mungkin sosial. Ya macam kemarin kita lihat ada teman kita yang motornya hilang, dicuri. Ya, yang budak di 13 Ulu. Itu kan sumber nafkah dia, motor itu. Nah dari sinilah mudah-mudahan kita bisa, walaupun mungkin tidak banyak kita bisa bantu, dan masih banyak lagi. Itu cuma satu contoh. Ya musibah, kita ikut ngerasakan musibah itu.
tidak nunggu musibah itu kematiannya. Ya, anak yang sakit masuk rumah sakit, butuh obat segala macam. Apa yang kita bisa bantu? Insya Allah Taala. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولقد أرسلت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشيان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد دعا لمده صفة ربنا وحدانا وإذ امتجدنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في طلعة في أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واضبط به في كل حال حبلنا وحبالا ومن ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين السر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وسيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا علي بعلوي يا علي بعلوي يا علي بعلوي شفاعة على قربة جلي بكم أحلي ولاية كل حاجة قضي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa berakhirlah pula acara pada hari ini. Tapi sebelum berakhirnya acara pada hari ini ada simbolis pemberian bantuan Majelis Min Soccer kepada 4 pondok
Yang pertama Pondok Anwarut Thayyibah Asuhan Abuya Al-Habib Syukri bin Ali Syahab. Kedua, Pondok Segayam Asuhan Al-Habib Kamil Barakbah. Ketiga, Pondok Awabin Asuhan Ustadz Abul As-Sajili. Keempat, Pondok Al-Fakiyah Asuhan Mu'alim Rizal. Cek. Dari Pondok Ponpes Al-Fakihiyah Mualim Rizal. Situ. YouTube. Sallu ala Muhammad. Dari Pondok Segayam, siapa mewakili? Ustadz Kamil. Siapa? Taman, pengajar dari Segayam. Dari ofisial. Hai Azhar, Borongan. Alhamdulillah, ini salah satu donasi dari jamaah mini soccer untuk 4 pondok yang lagi membangun. Alhamdulillah. Jadi main bola sambil dapat pahala. Terakhir dari Pondok Awabin Ustadz Abul. Ustadz Abulnya uzur berhalangan, jadi ada yang mewakili, tolong dari Awabin. Awabin Mualim Mualim Iqbal. Mualim Akbar. Maklum, belum sakapan. Nasi minyak kage, aca kage. Syukron jazakallah khair. Kami selaku pembawa acara memohon maaf jika ada salah kata kepada Allah. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ikhwan yang megang kupon, yang tadi kuponnya ada 2 ditetak, sikok masuk gelok, sikok dipegang. Untuk door prize yang belum ngumpul ke kuponnya diaturi. Nah, kuponnya bakal kita bawa ke depan, kaget bakal diumumkan oleh Abuya, dipilih itu.